Sayang lihat sini, aku nggak pakai jaket. Hai gengs, welcome back to our channel. Ini mama mau ngajak kalian untuk bikin apa ya namanya ya, bumbu buat asinan. Pokoknya yang kuah asinan gitu deh. Kebetulan kalian pasti tahu ya kalau mama tuh baru beli lengkeng dan durian, dan sisa lengkengnya masih lumayan ada. Terus semalam udah mama pretelin, sudah mama buang juga bijinya, dan sekarang mama mau ngajak kalian bikin si bumbu asinan itu, si kuahnya. Ini cabai merah besar, sudah mama cuci bersih, tinggal belah-belah, terus bijinya dibuang. Karena mama kalau bikin asinan no biji ya, jadi bener-bener cabenya tuh merah, kuah cabenya tuh merah gitu. Jadi kita bakalan bikin asinan lengkeng atau manisan asinan lengkeng gitu deh pokoknya. Nah, kuahnya ini bakalan mama bikin banyak karena bisa mama stok. Jadi di stok next time mau bikin pakai nanas dengan apel atau anggur campur buah yang lain tuh bisa banget. Nanti tinggal mix gitu kan. Ya udah, mama ajak kalian untuk bikin ini. Dan si abang ini tuh di luar tuh lagi snowing, tapi dia pengen nge-grill. Jadi abang pengen barbecue dengan suasana yang penuh snow begini. Luar biasa deh. Kalian lihat dong. Tuh. Tuh, snowing. Dan ada tamu ini. Siapa ini? Hai, ini abang mau nge-grill, mau barbecue buat si Tati, tau gak? Buat dinner sama Tati. Ih. Masa kayak gitu? Kocikusen. Gimana? Ini gimana sih? Dia mau barbecue dengan, aduh, segernya udaranya, gengs. Aku bilang sama abang, apa dia di teras aja, jangan di situ gitu loh. Ini kalau diliatin tetangga diketawain kali ya. Lagi snowing begini dia malah nge-grill gitu. Oi. Good. Kelakuan. Iya. Sudah bisa. Udah dinyalain grillnya, astaga dragon. Nih jepit. Itu sana vlog. Itu vlog. Astaga. Kelakuan. Tadi itu cuacanya bagus, gengs. Tapi ya namanya seminggu ini cuacanya geje ya. Shiny snowing. Terus aku sama abang cepat-cepat pergi belanja dan pulang-pulang snowing dong. Aku tanya dia, yakin masih mau barbecue gitu? Iyalah, kata dia. Ya udin. Demi adiknya ini. Sayang adek. Lihat dong nih mama kayak gitu. Kita pakai sendal, gengs. Yum. Bier braucht es. Hah? Hast du oben noch Bier gekriegt, ja? Bir? Iya ada bir. Kau ambil kan bir? Sorry bir, Hon. Kita antar birnya ke abang. Bir, Pak. Terus ini. Makasih no. Sama-sama, ini udah kelar kan biar ku bawa.
beef ribsnya? Ja, später. Nanti beef ribs sama cevapcici nanti lah ya. Oke deh. Ini biar kita cuci terus kita buang bungkusnya. Karena di sini kalau buang bungkus-bungkus plastik gitu diwajibkan bersih gitu loh. Nggak berbumbu-bumbu. Lalu ini belum mama bikin-bikin nih bumbunya. Bumbu si asinan dan apa lagi ya? Oh ya. Mama mau panggang si baget. Schau, willst du filmen? Nee, schon dran. Wah, asapnya kemana-mana. Ini bikin tetangga mupeng nih, geng. Sieht so gut, oder? Wah, wangi banget. Saya ngeliat sini, aku nggak pakai jaket. Dan ini mama nggak pakai jaket. Karena kita deket grill kan, anget. Nggak pakai jaket nggak apa-apa. Nih angetnya ke sini nih angetnya. Oh yang di belakang black ayamnya. Udah, kita nggak jadi-jadi nih bikin si bumbu asinan. Dan kita juga ada beef ribs. Jadi ini adalah apa namanya? Rusuk sapi ya. Ribs sapi. Dan sekarang matahari nongol tuh. Hai ya wai, ini cuaca. Dan sekarang kita haluskan si cabe. Jadi udah sampai seperti ini kita rebus ya gengs. Kita kasih air yang lumayan banyak. Kalian lihat airnya sebanyak ini. Tuh, jadi ini sekalian mama buat stok. Mantep kan? Tuh. Terus ini kita kasih garam. Kita kasih cuka putih. Ini cuka putih. Karena kuah asinan itu kan asam-asam manis gitu. Kita kasih gula. Dan supaya rasa asamnya itu natural, kita kasih jeruk nipis. Ini mama mix sama lemon. Ready? Coba lihat. Wih, ini beef ribs. Enak ya? Kamu udah nyobain? Dia pasti udah nyobain dia. Si Babang. Wow, tender banget. Das bricht so furchtbar. Lihat tuh. Beef ribs. Ribs sapi nih. Kesukaan Kocik. Kocik demen makan ribs. Terus mama lihat yang sapi. Dan kita masih ada voucher belanja 25% diskon. Mama tempelin deh sama diskonan itu. Oh my god. Wanginya gengs. Ini beef ribs ala-ala Amerika punya nih. Gaya-gaya olahannya. Panas. Barbecue kita hari ini. Siapa mau makan? Wow. Ayo makan. Ada Liman. Tante Niki. Makan. Makan. Makan es essen. Makan dulu. Ada mayo, ada kecap, ada sambal ABC. Kita Niki gelas hat. Ja, Itu loh. Mit Gabel beletus dulu. Passt du das? Ja, Ripper. Itu enak banget. Ups. Ganz drauf. Makan. Kocik mau kecap? Selamat makan.
Kannst du das mal sagen, selamat makan? So. Chili-Soße willst du, ne? Ich bin doch ein Schaf und was ich lieb Schaf. Makasih sayang udah grill. Aku mau cobain beef ribs. Na endlich kann ich Tapi mau sambal andaliman ini. What? Mama? So up now. No. Hab ich da Zitronenscheibe mit Wasser? Für mich. Das ist doch tot. Ini beef ribsnya ya ampun. Pakai sambal andaliman kelihatan tender banget ya. Heiße Ich bleib bei Ketchup. Soße. Soße extra. Du bleibst extra. Das ist nämlich Ini das hier. gila ini enak banget. Hier ist Indonesien. Sambal extra Pedas. Pedas heißt scharf. Und Sambal heißt. Du weißt schon. Na, weißt du nicht. Wangi barbeque-nya ya ampun. Reis. Voll Wurst in mein Gabel. Wow. Gemüse. Richtig klar. Einer ist unten. Der andere oben. Scharf, aber gut. Ich hab das lange nicht mehr gegessen. Iga ini, iga bakar. Benar, iga bakar. Das sind nicht die Filme. Du hast auch Fans. Makan. Buat fansnya Tati Niki. Null gemischt. Gede banget deh. Fleischkieler. Enak. Ja, das schmeckt bitte. Was? Ini banget ya, pemirsa. Egal. Nyam, nyam, Dafür nyam. haben wir. Magst du alles? So, Reis? Apa lagi ya? Ambil apa lagi kita? Pork belly. Ich hatte Hilfe. Wenn ich Veganer bin, dann tue ich ganz viel Fleisch essen. Nein, man darf dann. Alles ist durch, oder? Das ist mal vegan. Ja, ausprobieren mal. Die wird vegan. Wer hat ausprobiert? Also, man darf nicht Fleisch essen. Vegan Spaghetti, die Pestos. Die mit Bacon. Ja, die Ja, die sind so gut. Das ist ja für Veganer. Nicht zu viel. Das ist viel zu viel. Viel zu viel. Ich will nur so in Eis das Kicks nicht. Das ist auch viel zu viel. Ja, boah, das ist sauber. Danke, was klar. Und das ist sehr ordentlich. Für alle Veganer können Reis essen. Gut. Das geht, das kann ich sogar essen. So minum. Das ist mit der Hand. Aber Mama Das liebt bleibt bei Ketchup. Also, es kann der Virus weg. Den Chili. Hast du gehört, Tati? Naja, nur nie lieber Virus. Tati. Penggemar ribsen. Mama, du musst bitte viele haben. Ini apa chili? Ini. Yang mana? Chili yang itu. Kasih papa. Tanganku kotor. Und das Kenyang, Bu? Und zwei Beamte. Danach hat man erst scharfe Nudeln und normale Nudeln haben für Kinderfilme. Dikit aja Saus Dann nehmen wir auch sambal. die scharfen Nudeln dazu. Habe ich zu meinem Backso die Nudeln gestartet, die normalen mit diesem Fleischbällchen. Baguette. Und da habe ich
Dein Beginn. Das war schon scharf. Susah? Pedas. Macht. Schön. Scharf, oder? Aduh, kepedasan. Der Arme. Ich bleibe lieber bei Ketchup. Wah. So, ich mag keine Pilze. Eigentlich sind die echt lecker. Joscha, ich mag Pilze vor allem und dann doch nicht. Vlog lanjutan bikin si asinan lengkeng. Setelah vlog ini ya, jadi maksudnya bersambung to be continue. Karena ini kita juga makan apa segala macam lumayan lama durasinya kan. Kocik bilang apa? Makan dulu ya. Kocik Makan dulu ya. Makan dulu ya. makan dulu ya. Makan dulu ya. Dan Makan dulu ya. Biar esen loh, biar ada biar esen Suyas. makan dulu ya. Was? Makan? Dulu ya. Makan dulu ya. Makan dulu ya. Bye bye. Thank you for Makan dulu ya. Bye. Tadi sarangnya. Sarangnya. Sarangnya.